Magsukul kaput suara alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ad-din wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Muna-muna magsarang syukur ako ha amuin channel Sinnidaul Islam. Hamuin panabiti kamu biasin waktu na to haruman ini damikyan salam kasila sa matun pa mga katawtay manghuran amuin dimurungog bihaon yari amuin aikom ha frequency sing kita niyo na insyaallah mga katawtay manghuran kamaasan sing kami mga jamaa myulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula pagsawsawhan paglamit-lamitan sing kita niyo in mawdu na to haruman ini hatungod sin hakikat sin as-salafiyya. Mayta na to na pi in mawdu ini sabab na imawdu ini lando piag inu-inuhan sing kita niyo habihaon zaman. Mawdu amuin wayruun na agun makatilas kanya. Mawdu amuin agun-agun na kalupahan sin mga sila labi aulana na ngadji. Labi aulana amuin mga sila na nuntut ilmu. Amuin tumubtub na sadya rin doon long singkaybanan hapanamong. Bangkaw makakita long niya amuin nisfussak. Amuin tao pialiliw niya in panamong niya pataas simbuku-buku niya long niyan salaf. Na mga kiulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iyanun as-salafiyya bukon siya tumubtub din doon hapanamong sadya. Bukon siya tumubtub din doon haamuin bang unuin kita kay mulongin ikaw salaf. Saan eh? Ang pag-iyanon as-salafiyya long sinhambok imam sinhula Yaman hi as-Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala long niya as-salafiyyatu laysat julbatan o jilbatan tulbas. In pagyanun long niya salafiyya, bukon long niya siya inibiya mga badyo. Amu imbadyo, suuton mo sadya siya. Sabab may ta. In as-salafiyya, bukon biya badyo. Sabab imbadyo bang kauri na kaamuhan kaniya, na agun-agun aung kaibanan mumusun mo na. Aun kaibanan hibutang mo na siya. Sanain as-salafiyya amuna iniin mahinang sabab hikapinig sin kita paraan mabuntul. In salafiyya amuna iniin mahinang sabab kaingatan ko sin manusia naggugulal nagdara ko sin pamaham sin ahlus sunnati wal jamaah. Amunin salafiyya, amuin giulal singkatan, ang kandalong sinhambuk magdaramandaman. Kullun yadda'i waslan bilayla, wa layla la tuqirru lahum bidaka. Inkatan naggulal, long sintumpukan ini, in kamilong niha kasabunnalan. Long sintumpukan ini, in kamilong niha kasabunnalan. Na naggulal katan sa anaing kasabunnalan ala fahmi salafil ummah. Doon datuan, pamaham sim mga salaful ummah. Bang timugdan yung pamaham mo, na rin doon kaw.
apamaham sin amuin alkitab, amunain Quran mahamul liya, iban sin as-sunnah, iban sin ijma' sin mga sahaba, amunin pamaham kimugdan, iban sin ijma'ul ulama, iban sin kaibanan ijma'at, amuin nasabbut sin mga ulama, amuin al-ijma' al-mu'tabar inda ahli sunnah wal jama'ah. Nabang wayroon si mud matto, tanto in pamahamyan wayroon na siya imam. Natumtumun sing kita niyo, piyag inu-inuhan na yung pag-iyanon as-salaf was-salafiyah. Amo pa isab hindi mag-inu-inu, inampanyariungog. Minsan in nakarungog na pag-iyanon as-salafiyah aw as-salaf, nalipakara sila. Nalupara. Impangarati nila impag-iyanon salafiyah, long niya mga ini nalimabay na. Long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaya riwayat Imam al-Bukhari wal Imam Muslimun fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Timagna long nin Islam pag inu-inuhan siya. Nalong sim mga ulama, nagsal sila sin hadith ini, in as-salafiyah, amu in mapinig kaulong na rin kasabunnalan, iban sindeng hakabatilan, in as-salafiyah, hiyal Islam. Amu na in Islam. Timag na in Islam, piyag inu-inuhan siya. Timag na in Islam, agun-agun wayroon makakilakan niya. Timag na in Islam, wayroon makaingat simpag iyanun bahasa agama Islam. Sa nahawak to nagpasampay Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Timampal kanila impag iyanun Islam, nabihat to impag iyanun as-salafiyah. Wa sayaudu ghariba. Damikiyanin as-salafiyah, dumatong dain zaman, agun-agun na wayroon makakila kanila. Agun-agun na bang-aun miyamagad kanila, agun-agun na iyanun singkaybanan, gura-guraun, baba-babaun, jingkihun, lumian im pagkatao, ngi-ngiyan na mahadyana, ibang kapag iyan singkaybanan, silanan long na imana, wag tawag pahikapulakkan at simpag iyanun akam Islam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mubashiran ummatahu, piyakuyag nin ummat ini, fatuba lil ghuraba. Kakuyagan, kasajahitraan, mga sila pagyanon al-ghuraba, manhumul ghuraba, kisim pagyanon al-ghuraba, amuin mga taumisan isa-isa niya. Hipamong ni ing kasabunnalan, misan pahaalupan sin sultan, di siya mabuka. Amun ini, impag-iyanon as-salafiyah. Amun ini impag-iyanon long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an Thawban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min hadith ini, dain kan Thawban, nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq zahirin la yadurruhum man khadalahum. Harugaing riwayah, wahum kadhalik. Masi-masilong niyaon mga tumpukan na bang halugatul Arab, bang iyan kaw ta'ifa, bimakna man yu'tiw, mapi murasya. Labi in taud sin jama'a rin nga pag-iyanon at ta'ifa. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haq. Aun pamasiring ha mga ummat sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, masi-masi pasimisilawak sin kasabunnalan. Masi-masi payaun kanila impang pamando sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masi-masi payaun impang hindu kanila sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zahirin, nagpatampal pa sila masi.
mutamassikin yaum pa sila nang gayunggong sin amo yung panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabab mataud manu siya in imian long ni in nakauna na mga sila ulama nakauna di na mabiya sin ulama bihaon ayaw kita mamong long si magdaraman daman wala taqulu qad dhahabat arbabuhum kullu man sara ala darbi wasal ayaw kita mamung mga yatto mga salaf long na wayroon na mga panghindo nila ito nakauna na imbihaon long na subaybay sab kita long na paatapunta in amu in panghindo hazaman tabihaon nalong sin mga ulama in as-salafiyyah wal islam muslihani fi kulli zaman. In pagyan ng salafiyya, asal kita imian kaina, in pagyan ng salafiyya muna ng Islam. In ini muslihani, hati niya mang darayaw hakatan zaman. Di man jari iyanun ta, long ta, in hakikat, in kasabunalan, sin pag-iyanun as salafiyya, amu in limabay na. Di man jari iyanun ta, in panghindo na kauna, di na siya man jari hikapanghindo habihaon. Ang kandalong sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Amuna ini in ayat mangindarahi katu papanghindo sim mga salaf long sin Imam Mujahid deng ha mga magtatafsir sing Quran bang kami wala da nasaluring ha mga murid Ibnu Abbas long sin Mujahid impang iyanun long nyaritus wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih impang iyanun subul long nyarito amuna in subulu ahlil bid'ah nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati ang kanda hadith in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nagsulat siya bihan khattan sarta iyan ini hadha sabilullah nagsulat siya simulat siya amuin hati niya lain niya unbihan sarta in agi niya amuna inilong niya in dan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta simulat siya dugaing amu in line in iyan nin fima ma'na al-hadith in inilong niya amuna ini in subulus syaitan. Amuna ini in dan sim mga sila syaitan. Di kita pakarun hatto. Di kita agarun papamandu amu in dugaing deng hapamandu sin as-salafiyyah dugaing deng hapamandu sin al-kitab was sunnah wa ijma'u as-sahaba wa ijma'u al-ulama al-mu'tabar. Di kita papaakaron hatto. Sabab sin mayta kaya ingatan sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dumatong in zaman ini pag inu-inuhan dumatong in zaman ini agun-agun di wayroon na makatilas simpag iyanun as-salafiyya simpag iyanun hakikat kasabunalan simpamandu amuin buntul sawasa wayroon amuin bingkok niya amuin wayroon long sim mga bahasa habiyaon wayroon na long niya lana niya sa nabangkaw iyanun in ini haram fahada haram di nakaw iyanun narilong naman jari sa magligot-ligot imbis sara ang pakaw iyanun haram impamando sin salaf subay buntul impamando sin salaf subay magad haamuin pamando sin alkitab was sunnah naray nga sabab yan bang tabissarahun impag iyanun as-salafiyyah di makawa hahambuok paglingkuran sadya. Bang sa marapatlong si mga ulama inhang katahunlong niya kulang pa. Sa nakawaon ta sadya in amuin kanyuknyukan kamatunan simpag iyanon as-salafiyya. Uno yung pag iyanon as-salaf.
In pag-iyanon as-salaf long sim mga ulama, hum al-qurun al-fadilatu al-mufaddalah. Sila na inilong ni inamuin patahunan atau kan amuin waktu-waktuhan al-fadila, amuin fadil al-mufaddala, serta amuin malagin tahun ini. Long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Den ha mga sarayaw-rayaw long niya, amuin patahunan, amu na long niya impatahunan ko. Pag-upuas siya tulong niya ang papatahunan sim mga as-sahaba. Pagpuas ang papatahunan sim mga sila at tabi'un wa atba'uhum. Amun ini sarayaw-rayaw patahunan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Amunain indin ang mga sarayaw-rayaw patahunan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun. Amuin mga sahaba na kauna kato papag-iman. Minal muhajirin, din ang mga sila muhajirun, amuin mga tauhawla Makkah. Wal ansar, amin mga timabang ha mga al-muhajirun, hawakto naghijra din ha Makkah ilal Madinah, amun mga ansar, iban sim mga sila miyamagad hapapanaw, iban sim pamando sin amuin as-salaf, amuna ini indeng ha mga sarayaw-rayaw. Naunin pag-iyanon as-salafiyah, in pag-iyanon as-salafiyah, amunain al-kitabu was-sunna long sim mga ulama. Impag-iyanon as-salafiyah, siyanain al-kitab was-sunnah wal-minhaj wat-tariq al-amthal. Amunain impag-iyanon as-salafiyah, amuin bangaun pamandu deng ha Quran, bangaw pamandu deng ha sunnah, amo na yan yung pag-iyanun hakikat sin as-salafiyah. Doon na kita manggayunggong ang kandalong sin mga ulama, intaulong na nang gayunggong hapamandu sin al-kitab was sunnah, in siya murtah. Masanyang siya, sabab may ta'syari masanyang inpiyang gayunggungan niya amunain al-kitab was sunnah, wayroon na siya ng gayunggong hakatan sin ara sin mga ulama, hakatan sinamu pamaham sin mga ulama, wayroon na siya ng gayunggong dito. Sa nabangsaw pa maisabim pamaham sin mga ulama, wayroon da nakarugtol al-Quran iban sin as-sunnah, wayroon da isab kita piyagangan sin syara hipakawa impamando yato. Wayroon kita piyagangan sin syara, sana piyagangan kita bangsaw pa malong niya ingkaaunan simpamando yan, simpamaham yan, wayroon na kimugdan ha Quran, wayroon na kimugdan ha sunnah, naring hasawab yan, wayroon na kita dia aksin syara hipakawa in pamando yato. Demikian as-salafiyah al-minhaj as-sahih, amuna ini impapanaw bunnal sabab mataud papanaw bihaon aun kaibanan long niya nag-aqida sin aqida sahiha sa wayroon kimugdan manhaj. Aun kaibanan nagmamanhaj sa wayrong kimugdanin aqida. Fihi ma farqun kabir. Arwayat to aun farq niya, aun pinigan niya sa lagu-lagu. Subay, bangkaw naga-aqida na sin aqida bunnal, subay raisab ko miya makadaman haj bunnal. Bangkaw nag-aqida sin salafiyah, subay raisab ko magad sin manhaj sin salafi.
Di man jari nakida mo salafiyya, imanhaj mo dukaing. Sa longsin mga ulama, maingat, mapanto kapag iyanun usul, fihima khususun wa umum. Aw nini mga lilayan niya, sa nari na malilay ha adlaw ini, sabab sin kulangin waktu ta. Mari kita papag-iyanun as-salafi. Uno yung pag-iyanun as-salafi. Makarungog kaw, long mo Abdullah as-Salafi. Atawakan makarungog kaw, Abu Zur'a al-Athari. Atawakan makarungog kaw rin ang mga kaibanan ulama, Ali al-Athari. Mansur as-Salafi. Uno ini, sibu da siya ini, atawa ang pinigan niya. Atawakan makarungog kaw kaibanan ahlul athar. Atawakan makarungog isab kita niyo, ahlul hadith. Long mo biya, kakinisan na long min mga amuin sa sabutan bihaon ini, nahilo na kami. In jawab, ayaw ko magpahilo. Sabab ini warid ha mga sila, iusal sim mga ulama tanakauna. Di kita niyo man jari magpahilo. Na in pag-iyanon as-salafi, nabaki siya nagdua. Aun pag-iyanon as-salafi, bima'na tazkiyah. At ini bang ako imiyan, long ko ako hi Abdullah, ako hi Mansur, as-Salafi, biyasin upama kun, nagtazkiyah ako paginhawabaran ko. At ini liaggo, ingin hawabaran, nabukun bihat ni maksud simpag-iyanun as-Salafiyah. Amin hakikat simpag-iyanun as-Salafiyah. Aw ni sabkaibanan, long ni impag-iyanun as-Salafiyah aw as-Salafi, inilong niya upama kun al-Wahabi. Nabukun daysab, sabab may ta, liyangan ka tu sinsyara, in magbantog kita singgin hawabaran ka. Bukun yan magbantog. Saukat na ko imiyan, Abu Zur'a al-Athari, ba't nagbantog ko miya, makad ko pamandu sin salap, ba't di na ko magkalaong, di na ko magkasa, ba't wayroon na kangian day noong kay muri. Sabab kari asal ising kita manusya, asalin katani ni, jumatukato, inaib, aun na kita aib, inamuin kangian, aun na kangian ta, pagkamanusya sing kita. Nabukun niya tim maksud, sabab may ta, liyangan ka to mga tuan, jamaam yulia kamu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magbantog kita, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ayaw niyo laggo along ni ingin hawabaran niyo. Bukun sa ating maksud, magbutang kaw Mansur al-Athari, Mansur as-Salafi, atau kan Mansur min ahlil hadith. Bukun niya ating maksud, supaya maglago ko singgin hawabaran. Sanay maksud, amo ima na hikarwa. Sabab may ta, subay kita rindi. Dahil nga mga maksud sing kita, laqab, iman sin ta'arif. Amo inhipagtawag ka to, iman sin hikapinig ka to. Sabab suway kita ini mapinig. Abihay ni na tao dawling zaman jimatu kato. Mataod na, mga tumpukan nagbuhulalong niya kami inakasabudnalan. Nabangaon mamungkay mo. Long niya tuan, bangsaw pa mainhipamong musuway long niya as-Salafi, di ba long ni mamarahi, tawakun nadya kita Muslim, ini Abdullah al-Muslim, Ali al-Muslim, Zakaria al-Muslim. Di ba ini manjari mamarahi Muslim nadya kita? May tasuway pa kita mag-iyan Abdullah as-Salafi, mag-iyan bialong niya kan kaatuan alim as-Salafi. May tasuway palong niya mag-Salafi. Di nadya long ni mamarahi, doon nadya kita Abu Zur'ah al-Muslim. Bang kamu kuno. May tabaha ini. Suway naman magbutang Salafi. Sinay nakisintuhan na to Rabbul Alamin yan na Quran, wa sammakumul muslimina min qabal. Ini maksud, tiyawag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala uno, al-muslimin. Wala kita tiyawag as-salafiyin. Namayta, sabab mga tuan, mga rayang longsim, mga ulama, mga jama'am yulya kamusintuhan.
inkatan sin firak nasabot hadith amin hadith pagtawagon hadithul firqah inkatan sin firak yato tiyawag sila muslimun. Ay misan uno firqa, misan uno tumpukan ng kabutangan mo, tiyawag da ko muslim. Sa nawayroon din, hambok din dito tiyawag sila as-salafiyin. Demikian ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Supaya mapinig in mga sila nagdarasing kasabunnalan. Supaya mapinig in mga sila nagdarasin panghindo marayaw. Sabab bukun in panghindo ini ula-ula. Bukun ini kawaun tasadjalong ni in guru yaun maingat. Suwayroon kita. Maingat long na ilmu nahu. Maingat long na ilmu falsafa. Maingat long na ilmu aqidah. Bukun. Balkya riwayat hamuqaddimah sin sahih Muslim in agihi Muhammad ibn Sirin inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sabunnal tudlong si Muhammad ibn Sirin inna hadha al-ilma dinun in ilmu tiuntut sing kita niyo in ilmu biyog sing kita niyo in ilmu amu in i-apply sing kita niyo in ilmu amu in nagmanyatakan hagin hawabaran na tuyan na inyan manunjukian paamu na yung piyag-akamahan. Banguno yung kihatihan mo, long mo yung kihatihan mo, bat subay long mo salamun na in tubig, ang pamanjari mag-ail na tumtumatuan, in ilmu mo yan, amu na yan in akama mo. Ang kanasuway kita, madya panduru, iniganiyo, upiksaan niyo marayaw, amman ta'khuduna dinakum, bangkan siyo niyo kiyawa in pag-akaman niyo. Uno yan, kiyawa niyo sadya kid-kid, kiyawa niyo sadya long niya, tiyaka inupinisin apo tuan na mo. Kiyawa niyo sadya long niya malom dumi ni piyangadji ko. Di, hangkanda waktu man, jimatu in fitna na kauna. Ini riwayat de sabi Imam Muslim muqaddiman niya. Waktu man jimatu in qissa na kauna. Limagbo na inamuin agama Islam. Paupat pidyo alam siyud na sin agama Islam. Sambil na aun na mga pag-iyanon al-aajim dakhalu fil Islam. Amin mga bukon na sila Arab simud pa agama Islam sambil jimatu na injimatu naaun na rin doon kahinisan simud pa pag-agama sambil naaun na long si Muhammad ibn Sirin fi muqaddimati sahihi Muslim sammu lana rijalakum naaun na rin doon impag-upiksa simbang hisyu inagdasin hadith naaun na rin doon nag-upiksa bangin ahlis yan hadithun sahih hadithun hasan hadithun da'if hadith yajuz yanjabiru da'fu amo na ini naaun na impag-upiksa sabab simmayta di manjari kawauntain ilmu sing kita buat malingkan subay tahitindog hakikat simpang iyanun as-salafiyah. Nauno baha bang kita maggulal long mo in ako hi Ali as-salafi. Uno baha ing gulal ko ini. Jari baha ini sinsyara. Uno baha ini aw nini nakauna ka kureng ha mga kaulamaan in jawab aun. Den ha mga nakauna ka to bianakan imam al-imam al-mubajjal al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Sarta kya baita ini hiya al-Khatib al-Baghdadi ha kitab niya Syarafu Ahli al-Hadith in athar ini inamin baita sin Imam al-Auza'i long sin Imam al-Auza'i alayka bi athari salaf. Yato yung kalima salaf.
Ibot-ibot long niya kay mo pangakadgaw ha pamando simpag-iyanon as-salaf. Isimpag-iyanon din di as-salaf. Amo na impamando sin as-sahaba. Pamando sin at-tabi'un wa atba'uhum. Alayka bi athari as-salaf. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal. Ibot-ibot kay mulong niya. Likaw ha mga pamaham. Si mga sila kaimaman. Uli maksud, amuin pamaham, wayroon na imatap hapang hindu sin agama. Amuin pamaham, nakaliw na siya ring hapamaham sin mga sila salaf. Amuin pamaham, tindog na sadya, ihalabi na in akkal, den sin nakal, sin kitabi ban sin sunnah. Wa in rafadakan nas. Misan palong niya magmari, kay mo imano siya. Sabab tuan, di minimakawa, impag-iyanon as-salafiyya, hakikat simpag-iyanon as-salafiyya, hata umaingat magbisara. Di makawa impag-iyanon as-salafiyya, habisara sadya. Madara ni pag-istishhad, ya Sheikh Salih Al-Fawzan, atungod sim mga sila maingat magbisara. Sartain hadith ini, hadithun sahih, inna minal bayani la sihra. Sabun na tudlong niya mga bisarabi siya sa parati sihir. Unim maksud, lana-lanahan ka. Asubuhun mo katuan, unin hukuman sin ini. Sabab sinhanggaw niya. Long niya bang kuinilong niya baytaan haram, mang kuinibaytaan long niya bid'ah, di nasari long niya makadkaku. Na iyanon na kailo, long niya jiyari raban sinsara. Jiyari raban long na sinsara, imbang man long ni hati niya makadakaw habi ay ni bihad. Long sin al-Sheikh Salih Al-Fawzan, fi zukrufil qawli tazyinun li batili, wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri, taqulu hadha mujazun nahli tamdahuhu, in syi'ta qulta za qay'uz zanabiri. Amin hari-hari simbisara yaun, bukun yaun gamman hak. Sana gamman yaun mahinang sabab, ari-arihan ing kabatilan. Gamman yaun mahinang sabab, amuin mahinang sabab. Hikalanyut simpag iyanun batil. Mahinang sabab, in kasabunalan, di na siya hikapamong. Sabab simmayta, wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Sabab di may ngati magpasampay kaniya. Sabab long ni mga magpapasampay yan na maawon long ni mangsilayan long ni mamong na, mangsilayan long ni magbisara na, mapirak na long ni kamusliman. Mayta, sabab sinamilya na lanahan niya. Sabab si mayta inipamong niya, malimo sadya. Sabab mayta inipamong niya, di niya na pag amimbisara mapangkalimano siya. Sabab in kita ini kalagihan tara isab sinami mapangkal. Hasupaya makasayo, hasupaya amuin kaingatan sing kita in pag-iyanon hakikat sinas salafiyya. Narin hasabab yan, mga jama'a myulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita magbalik panghindo sin al-kitab was sunnah. Sa amo na inin usulan puntukan sing kita. Long sin Imam Ahmad, amuin imam sin madhab, sin mga sila nagmamadhab, sin madhab Hanbali, long sin Imam Ahmad, usulus sunnah indana التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم إن puntukan long na simpang-iyanon as-sunnah, in puntukan simpang-iyanon as-sunnah, amunaim manggayunggong kita, haamuin uno-uno papanaw, sin mga sila sahaba, ridwanullahi alaihim wa ardahum, wal-iqtida'u bihim, iban sin amuin, mga karikita kanila, mga karikita pa mga ulama sin kita, amin ulama miyamagad hapamandu sin mga sila pamandu sin as-salaf, sabab mayta den ha mga sarayaw-rayaw amuin pamandu dumayaw in pangatayan mo, den ha mga sarayaw-rayaw pamandu
amuin dumayaw in napas mo den mga sarayo-rayo pamando in magad kita hapamando sin mga ulama sin kita miya magad hakita iwan si sunnah iwan sin malayo den mga pamaham amuin pamaham wayruun imatap hal kitab iwan si sunnah. Tashabbahu wa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Suway kita simingod kanila misampaing kiaunan di na kita mabiyak kanila misampaing kiaunan hati ni hulihan kita imbang man mga kiaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala miyamagad kita hapang hindo sin sila miyamagad kita hapamando nila sabab mayta inamu yung pangagarita kanila kasajahitraan kakuyakan so insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtubon na to dito inamu yung hakikat sinas salafiyah insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau maunda in series pangadjian sing kita niyo hasusungon hatungod sin amu yung mga pamaham ini barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ma jazallahu bihi abdahu insyaallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين